Ja sam na nulu. Evo vidite. Giovanni je prije? Prije Nikola. Ovo je mjesto, na primjer, gdje se udružila dva potoka. Ovaj odavde dolazi, vidite, i ovaj odavde. I idu dalje zajedno u doli. To inače, kod preživljavanja, vi nađete, na primjer, pronašli ste ovaj vamo potok. Ovaj ovdje. Ovaj što ide. Znači, pronašli ste taj potok. On vas vodi do većega potoka. Taj veći potok će vas odvesti do rijeke. Ta rijeka će vas odvesti do civilizacije ili mora. To more će vas odvesti do nekog sela. Znači uvijek prati vodu. Uvijek. Ako se izgubiš u prirodi, uvijek prati vodu. Čak i najmanji potočić kao što je ovaj. Ovaj ovdje. To mali potočić. Čak i njega pratiš. I on te vodi, vidiš. I gdje te odvede? Gledaj. Znači odvede te u veći potok. Ričicu. Uvijek, gledaj. Znači uvijek prati vodu. Prati vodu, neš falit nikad. Divota prirode, ne? Divota prirode. Evo ovdje je markirano, vidite. A ovdje je pribačena bodljikava žica. Znači kažem vam, blizu smo tih finki. Sad ću vam pokazati ulaz i sve. Znači ne volim vidjeti ovo kad ljudi pripriče potok s nekom bodljikavom žicom. Hajde stavlja. Pogledaj ga, kako mu grana ide, se spušta, puf, šou. Evo ovdje počima taj uspon. Ima ova ovdje vododerina, a ima ovdje put koji su napravili Indijanci. Kao stube. Skalina, da bi mi rekli u Dalmaciji. Hrvati kažu stube, ostale ove narodi na Balkanu kažu stepenice, stepenište. Ono kako god. Evo ga. Čujete vi zvukove prirode. I onda nakon mrvicu penjanja izađete ispred kuća gdje žive kog Indijanci. Evo, to je tu. Sušim se roba. Iako ovdje nema zbilja sušenja. Evo kako oni žive. Znači kuća od blata, krov od slame. To je tradicionalno njihovo i oni to ne mijenjaju. Da su svi ljudi ovaki, priroda ne bi stenjala. Evo. Ponavljamo ponovo sa svom facom ispred kamere. Da smo svi skromni ko oni, ne bi uništili džunglu. Ne bi ništa uništili. Jednostavno bi živjeli u skladu s prirodom kao što oni to rade. Znači nije to stvar
može li neko evoluirati, nego je stvar želi li evoluirati. Razumiš? Nisu oni ništa manje pametni od nas iz civilizacije. Mislim da su još pametniji, ali oni su odlučili ne grabiti. U tome je razlika. Nemojte misliti da oni su glupi. Ne, oni su mudri, pametni i znaju šta je ovo. Da nam to svima treba više nego išta. I onda od te dvije kućice, što su doli od kog Indijanaca, idemo dalje puteljkom i dolazimo do tog mista gdje živi naša domaćica sa svojih nekoliko prijatelja. Kako miriše ovdje show, miriše agrumi, naranče, mandarine koje su posadili, miriše cviće, miriše zrak sam po sebi. I evo nas, kod kućice, vidiš, i to je to. Evo kako raste, da vidite aloe vera koju ja jedem svako jutro. To vam je aloe vera, ista ona vrsta koju ja svaki dan jedem. On je ovdje zovu savila. Ovo ovdje, odmah po listu možete skužiti da je to mlado stablo manga. Ovo je mango. Mango relativno brzo raste i on će doći velik oko par godina i onda će ima ploda. Dobro jutro. Danas idemo u podnožje Sierra Nevade, u džunglu, Minka. Koliko ćemo tamo ostati, vidit ćemo. Snimit ću sve. Gledajte video. Hvala lipa. Ovo što sam sad snimio, to sam neki umjetni neki bazen, ali muzika je pa ne smijem snimati zvuk. Neki umjetni bazen bez veze. Evo, ovo se zove ginger iz porodice platana i banana, samo što nema ploda. Ovo je za sve žene koje prate Vedran Bađun Adventures. Ova biljka ovdje što vidite čudna vanzemaljskog izgleda, on je maraka se zove. Iz iste obitelji koji je ova druga što sam vam pokazao malo prije. Od sjemenki koje ona pušta se radi poznati instrument za salsu koji se zove maraka isto. Ovo vam je recimo jako zanimljivo, meni bar. Super izgleda, gledaj tu teksturu. Maraka, zapamtite žene, prekrasno cviće, pogledaj kako izgleda. Savršeno. Evo, došao sam na mjesto blizu. Ovo mjesto vidite ove kolibe od blata i sjena. To su tipične kolibe kog Indijanaca koji ovdje žive u blizini gdje spava Joana. Evo vidite. Evo ljudi, da vam malo pokažem mjesto gdje ću boraviti.
Prekrasno mjesto, u planinama, kasnije ću vidjeti na kojoj sam nadmorskoj visini, jedna finka, odnosno ranč ljudi koji su potpuno povezani s prirodom. Znači, sama sebe uzdržava, daleko su od civilizacije, jedu samo vegetarijansko. Ono vrh, ja ću ovdje samo se rekuperat, pa ću vam samo malo ovaj video o tome snimiti, malo kako izgleda život van Babilona. Znači, kompletno ono čemu ja težim, šta ću imat jednog dana. Ovo je, na primjer, koliba u kojoj ćemo boraviti. Samo da vidite kako izgleda. Spuštamo se skalama. Znači, vidite okruženje. Bambus. Ovdje se ne čuje, nema ništa, ne može doći do vas nikakav zvuk što nije prirodan. Evo, vidite kako izgleda, znači ulaz. Tu sad sastavija svoj hamok. Ovo bi trebao biti WC jednog dana, samo još nije. Znači ovdje nema kako napraviti WC. Evo, znači to je to, vidite kako izgleda. Koliba. Ulazimo. I to nam je smještaj, gledaj. Znači, to je naš smještaj. Vidite koji je to gušt. Vidite koji je to gušt. Sve od prirodnih materijala. Evo krevet. I pogledajte pogled ovih prozora. Evo. Pa ja ovdje mogu živjeti cijeli život. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Skromno napravljeno. To je za neke evropske standarde šupa. Ali meni je ovo vrh. Meni ovo ne može bolje od ovoga. Gledajte ovo. Savršen. I ovdje se čuje, znači prolazi blizu jedan potok, čuje se žubor. Pogledajte ovo. Nema ovdje elektrike, nema ništa. Nema ništa. Pije se voda iz prirode. Nema električne energije. I gori ostatak. Viš, jedna kuća ima doli, to znači 3-4 kuće su tu u nizu. Gdje živi ta obitelj. Totalno van Babilona, totalno. Ovo je nevjerovatno nešto. Ovo je srića životna. Idemo se spustiti ispod naše kuće. Da vidimo kako izgleda. Vidiš? Znači, opkoljeni šumom. I ovo ispod naše. Vidite, to je naša gori soba, kuća. Evo je. Znači ovdje, da ja živim, pa ovdje imate ono neku komunu kapuere. I ovdje radite hodu kapuere. Gledaj, ja tu mogu staviti hamaku ovdje. Ovo je hamok, ali neću nego govoriti da sam ga stavio. Pogledaj, evo. Znači to je mjesto gdje mi spavamo. Kasnije ću pokazati ostale isto kućice. Popričat ću s tom ženom šta ovo vodi. Pa ćemo svi zajedno malo upoznati tu filozofiju samoodržavajućih imanja van civilizacije. Super, ovdje imate voziti od obale, znači od Santa Marte imate nekih uru vremena voziti do selo koje se zove Minka. Iz tog sela tamo ostavite auto i onda imate hodati jedno 3 sata do ovoga. Međutim, može se doći do jednog mjesta sa ovim taksi motor koji ono, put je ono, nisam ga snimio, sam se mora s obe dvije ruke držati za motor. Znači on te dovede nekih, ne znam, ono, blizu te dovede, taj motor s tim putem i onda hodate do ovog ranča. I to je to, ovo nije napravljeno za turizam, on je ovako samo prijatelji koji nas zovu prime. Nije turistički džir, ali ovaj dio Kolumbije, ovaj sjeverni dio Kolumbije je savršen. Savršen. Idem se sad zavući svoju hamaku i to je to. Šta više od ovoga mogu poželiti? Šta mogu poželiti više od ovoga? To je to. Ovo je Zion. Evo vidite. Pada mi kiša, ja sam ispod mriže za komarce, jer da nemam toga izlub me živoga. Izlub me živoga koliko komaraca ima, ali to je normalno. Ja sam tu u mriži, vidite. U svom hamoku, slušam kišu, odmaran, ajme gušta. Eto, samo ću to reći da je samo ajme gušta. Evo.
Idemo se popet da vam pokažem ostatak kampa. Vidimo naše kućice. Jel ovo vrh? Vidite, oni sade banane. Sve se sadi. Ovdje je mala plantažica. Vidite, mali vivero. Plantažica. Jestivog i ljekovitog bilja. Platano. Ovo je druga kuća. I što se izgleda ko, ovako vama to može izgledati ko, šta ja znam, ljudi su čudni pa onda, šupe, ovo, ko bi u tome živio. Ovo je na primjer tuš kabina. Ovo je tuš kabina. Viš, tuš kabina, evo je. Uđeš unutra i tuširaš se. Može. Voda je sprovedena iz obližnjeg potoka. Ovo ovdje je ta druga kuća. Ovo je sala za jogu. Ovdje se radi joga više. I ovdje je mala kužina. Vidiš? Ovdje se radi joga. Ovdje su mačke, pasi. Još jedan put, znači, sala za jogu. Ovo je mali đardin, mali vrt. Ograđen je, znači ovdje su male pomidore. Još jedna mačka. I ovdje je, znači, gori je spavaona. Onda imamo ovdje, ovo je zadnja kuća. Evo je. Kasnije ću vam je pokazati, ali prvo idemo vam ovom stazom. Zanima me di vodi ova staza. Ili čuje nekakvu žubor, znači vodi do nekakve rike. Je, ovdje je doli potok. Znači okružena je finka, ranč je okružen sa vodom s ove dvije strane. Znači između dva potoka. Šta je super, jel? Vidite. Vidi ovo. Vidimo di vodi dalje. Znači idemo uz potok cijelo vrijeme, što je fascinantno. Zato tamo gdje spavam, evo ovdje su još nekakve dvije kolibe. Evo ih bome. I to je oko ovih indijanaca koliba, vidim. Gledaj. Vidim ili ne. To je isto mali kao krov za ručak. Ovdje imaju nekakva stina. Kako je lijepo. I tu je taj potok. Idemo malo istražiti ovu. Izgleda da niko u njoj ne živi. Tipična nastamba. Ovdje se lože vatre i rade se ceremonije. Vidite? Super. To bi mogao večeras napraviti. Laganu ceremoniju ovdje. Ovo isto rade jogu. Super. Super. I vamo ima taj krov. Da vidimo šta je on. Tako upoznajem sve ovo. Krović. Isto super. Cafetería más, comida con amor, homemade food, arepas, jugos, café.
Artesanías. Znači, ovo, kafeterija je masa, znači kafić više, comida con amor, hrana napravljena s ljubavlju, arepas, jugos, kafe, sok, kava i arepe i artesanijas. Artesanijas su ono što oni rade, no. Izrađuju rukama sve te ludosti. Ajmo šta vidite ovu zadnju kuću, kako izgleda. Može. U zadnjoj kući je kužina i sala za jesti i šta ja znam šta. Evo tu su nekakve dvije kućice. Evo ovdje je recimo jedna kuća i ovo je druga. Evo to. Ovdje je, vidite, spavača soba. Ovo je kužina. Kuhinja. Vidite, ovdje imaju. Ovo je ove pendule. Žena priča sa Indijankom. Donja da casa. I ovo je sala. Opet mačke imamo. To je spavača soba. Ovo je dnevni boravak. Ovo je... Ovdje čovjek izrađuje, ovo je ona makinja za šivanje, u biti tkanje. Da vidite ga šta tkaju. Vidiš kako to izgleda? Znači oni to tkaju, Indijanci. I to su materijali. Evo tu je veranda. Hamok, pasili podmaraju. Vidite kako je pogled. Evo ovdje smo. Vidiš oslikano sve. To je ta kućica glavna. To je glavna kućica, vidiš kako izgleda. Ono, 100% u zelenilu. 100% priroda. Samo održiva. Rijetko kad se spuštaju doli do grada. Nešto kupovati ili neke potrebštine što im tribaju. Evo ovdje je jedna statua. Vidiš, ovdje se isto lože vatre pa se sidi okolo i čakula. Ono, pravi pravcati prirodnjački džir. I to je to, ovo je ogromno. Mislim, veliko je, nisam ni znao da je toliko veliko. Evo, kiša opet pada. Vidite. Evo, tu su kokoši, iako ovo Indijanci imaju kokoši, oni nemaju, ne jedu meso. Znači Indijanci koji doli spožive, oni imaju s njihove kokoše došle. Vidite, cviće. Doslovno kućica od cviću. Evo vidite. Giovanni Rincón. Estoy diciendo. ¿De qué hablas? Como le estoy diciendo. Como que estamos, como te dije, o sea. Para conocer la escuela. Ovo su artesanijas, vidiš, ovo što oni izrađuju. Evo me ljudi, vam pokušam predočiti gdje se ovo mjesto nalazi, gdje nas dvoje boravimo. Sad ću vam pokazati jedan vodopad, navodno. Ima tu nekakav vodopad koji je ono čudo, kako je lijep. Pa ga idemo vidjeti. Ovo je taj put koji vodi do te finke, do tog ranča. I on je ovdje je super, ali ima dijelova ono stvarno da ide ono vertikalno.
gadan. Sad ćemo vidjeti šta je sa vodopadom. Gdje je točno vodopad. A do ovoga mjesta se dođe, vidite, do ovoga mjesta se dođe sa ili sa terencom, visokim terencom, koji evo vidite kakva je cesta, ili sa motorima, ili na noge. Evo nema struje, nego se radi na agregat, što se čuje, jel? Oni tako pune sebi baterije. Ovo je drugi ranč, vidite, na krovovima da ima ove solarne panele, vidiš. Ovi se bave turizmom 100%. I kako je okruženje. Vidite. Od čega je krov napravljen. Vidite gdje se nalazi. To je u srcu, kao šta ja volim reći, u srcu šume. U srcu prašume, u srcu džungle. Vidite, svudi džungla. Evo ovo me veseli vidjeti. Ljudi su osviješteni ovdje. Say no to plastic. Reci ne plastici. Evo u svu dobru namjeru što sam vam htio pokazat vodopad. Spustio sam se ovdje 15 minuti. Nije mi mrsko se spusti 15 minuti, nego mrsko mi je kad me i čuvar na ulazu kao da se plaća upad. Gori mi to niko nije rekao, nema veze, nije problem platiti upad. To je najmanji problem. Nego ja mu kažem, pa nisam ništa ponija, tu sam gori u zadnjoj ovoj. Gori skroz na vrh brda. Jel ti mogu sutra platiti, sad pogledaj, sutra ću ti platiti, ovaj prvo ću platiti, da ne može, administracija ne da. I eto, bez veze. Koja glupost, ono. Mogao sam ovo vrijeme što sam se spuštao ovdje iskoristi vama snimiti. Mogao sam vam snimiti lipo. Šta ja znam, zabit se u džunglu. Dobro, nema veze. Šta je tu? Pogledajte ovo cvijeće. Koji s filma Avatar. Gledaj. Koje su to boje. Show. Znači ovom stazom kojom se dolazi do te zadnje finke postoji dosta ovih. Sada se ljudi ovdje bave turizmom. Znaš, ovaj planinski turizam, makne se malo s plaže. To ima drugačije, čeka da snimim ovo cvijeće. Čeka da snimim ovo cvijeće za sve žene koje prate Vedran Bađun Adventures. Hvala vam puno. Gledajte Emiline, koje cvijeće lipo. A viš ovdje, viš ovo. Lipo cvijeće, a? I na kraju ovo iz Avatara. Vanzemaljsko. Evo mi ponovo. Znači, bave se. Ljudi se tu pokušava baviti turizmom. Dobro. Ovdje nije niko bio 28 godina. Zašto nije bilo ovdje dugo ljudi? Zato što je korona. Da je bilo zabranjeno. Evo i sad ih nema. Ne vidim uopće turiste. Iako postoji ono kabanja, principal, kabanja ova, kabanja ona. Ali ne vidim turiste. Tako da ih nema. Još uvijek su te restrikcije, vi dođete u to mjesto, doli to selo. Mire vam temperaturu, pa vas puste tek ako nemate temperaturu i takve te stvari. Evo ovdje agregat radi. Vidite. Reserva natural se zove. Tereno adentro, kao teren unutrašnjosti. Tako se zove. Dobro. Kaže, Joana i ja smo u zadnjoj od ovih. I onda ja tamo uđem, još odem u šumu, ono, ostavim nju tamo da kuva, da radi, da priča s ovim svojim indijancima i to. A Bađo, vrate, a vidit ćete u videima, ja odem, vrate, u šumu, nema me. Evo čovjek
plete. Medio doctorado. Znači, kaj je kaiš? Odnosno pojas u tradicionalnoj Bojani. Conectado, conectado. Evo sad ću napraviti jedan lagan intervju sa Ana Marijom koja je vlasnica ovog imanja. Može? 1, 2, 1, 2. I kiša dalje pada. Kiša pljušti dalje. Hola Ana María. Hola. Diga algo de ti. Bueno, aquí Ana María, colombiana. Digamos, ¿De cuál parte? soy de Cali, pero vivo hace 10 años en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué más te cuento? Pues decidí hace 10 años salir de la ciudad y venir a vivir al campo. Entonces, si me dicen quién soy, soy una neocampesina. Neocampesina. Exacto. Como aprendiendo un poco del campo, pero también pues con todo el conocimiento de la ciudad. Interesante. Dígame cómo una mujer deja civilización y llega a vivir en medio de bosque. Sí, pues realmente fue como un llamado interior, ¿sabes? Como que a mis 37 años más o menos decidí que ya la ciudad no me llenaba, no me sentía bien, siempre mi cuerpo estaba enfermo, ¿no? Y fue un llamado, como tienes que hacer un cambio. Y no sabía bien dónde, pero sí tenía muy claro que quería vivir con la naturaleza. O sea, de verdad, en un bosque, con agua, y que necesitaba hacer ese cambio en mi vida. Dime, ¿te falta algo? ¿Te hace falta algo de civilización? Pues sí, un poco extraño a los amigos. Ha sido difícil esa parte, como la parte de compartir más a nivel social. Y también de la ciudad extraño los eventos, como los conciertos, el cine, como todas las actividades artísticas a las que frecuentaba asistir. Creo que ha sido lo más difícil. ¿Y cómo es la idea? ¿Qué quieres en su futuro? ¿Qué quieres hacer con esta finca? Bueno, pues primero como conservar, ¿no? De hecho, esta finca son 8 hectáreas y la idea es que se mantenga el bosque. El bosque está muy bien, está muy vivo, está lleno de animales, de plantas, es un santuario y pues mi idea sí es como poder registrarlo como una reserva natural de la sociedad civil para, digamos, que sea como un legado que vamos a dejar para las próximas generaciones. Ese es como el objetivo. Y por otro lado me gustaría crear comunidad. Yo siempre he querido que lleguen más personas a vivir, que hagamos como un grupo donde también nos relevamos, también un grupo de trabajo para cultivar, porque realmente cuando somos solo 2 es bien difícil, entonces estoy muy abierta al tema comunidad. Quisiera como crear una pequeña ecoaldea o algo así. ¿Cuántas personas más o menos? Yo creo que máximo 6. Máximo 6. Sí, como 3 parejas, quizás niños, ¿no? Como algo así pequeño, manejable. Ahorita como dueña de esta finca y de terreno, más o menos, que terreno es maravilloso, entre 2 ríos, ¿tú tienes poder para proteger total o no? Pues no del todo, porque esto también es de mi pareja, entonces tenemos que ponernos de acuerdo y él ahora no está en el país, pero digamos que él también desde el inicio que llegamos acá sintió que la reserva natural era como uno de los propósitos, entonces creo que podríamos ponernos de acuerdo y hacerlo. ¿Sí? Entonces legalmente cuando haces como reserva natural de civil, sí, entonces nadie puede tocar árboles, matar animales y todo. Claro, mira, es la única forma legal de blindar un territorio contra la explotación del subsuelo, que es lo que más nos preocupa en Colombia en este momento, ¿no? Hay como mucho boom de la minería, del petróleo, de todo, y la única forma legal en la que el gobierno no puede intervenir en un terreno es cuando está registrado como reserva natural. Entonces es casi una misión súper importante. Eso es bueno saber, porque yo quiero hacer mismo. Sí, sí, claro. Mi tiempo en esta finca yo sentí que es súper buena energía.
Dígame por qué. Pues yo creo que ha ayudado mucho el no sobreexplotar el lugar, ¿sabes? Como el respeto por el territorio, el respeto también, digamos, a nivel turístico, que aquí es muy turístico, pero nosotros hemos tratado de poner siempre como un filtro, como que no se llene de gente, el cuidado de los recursos y también pues las relaciones, ¿no? Como tener relaciones armónicas con la naturaleza, con los animales, con las personas. Entonces eso es lo que siente uno, que es una bonita vibración, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos logrado mantener aquí y es lo que percibe todo el que llega realmente. Dice, aquí se siente mucho amor. Entonces, bueno, es el amor. Cuando digas muy turístico, ¿piensas de esta montaña o piensas de esta Magdalena provincia? Mira, sobre todo el corregimiento de Minca y en general pues toda esta zona costera, como saben, Santa Marta y toda la Parque Tayrona, todo es muy famoso, llegan muchos extranjeros, muchos turistas, colombianos también. Y Minca se puso famoso porque Minca está muy bien ubicado, está en la montaña pero cerca al mar. Entonces Minca se empezó a volver como un boom de turismo. Y yo en estos 10 años he visto cómo ha crecido de esa manera desordenada, de una manera que no es sostenible. Entonces siempre he querido como poner un poco un freno a eso. Eso ha hecho que no tenga mucho dinero, pero pues ahí pone uno en la balanza, ¿no? O dinero, o tranquilidad y conservación. Creo que a veces es difícil encontrar la unión entre esos dos. Pero bueno, en eso vamos porque la reserva puede apuntar también a recibir turismo, pero de una forma ordenada, educativa, consciente, un grupo pequeño, ¿no? Como tratar de no sobreexplotar, eso es lo más importante. Yo puedo ver que dentro de tu finca es mucho espiritualismo. Tú eres conectada con espiritualismo y con tribu indígena que vive aquí cerca de ti. Sí, claro. Pues yo siempre tuve como una búsqueda, digamos, a ese nivel espiritual, ¿no? Con las prácticas de yoga, de meditación. Cuando llegué aquí pues ya traía como lo mío, digamos que había estado como trabajando, pero pues conocer los indígenas fue como el premio, ¿sabes? Porque pues realmente ellos tienen la sabiduría del territorio y yo respeto muchísimo eso, no digo que haya una sola verdad, pero que es muy importante tejer todas las verdades y encontrar la profundidad en cada una. Y pues la conexión con ellos ha sido muy hermosa y la verdad que lo agradezco y me siento muy bendecida, porque ellos llegaron a vivir conmigo. Entonces es como, wow, algo me quiere decir la Madre Tierra, ¿sí o no? Perfecto. Y dígame, ¿qué quieres decir para la gente que va a mirar este programa? Tu mensaje para ellos. Bueno, yo siento que es un tiempo del despertar. Que es muy importante que todos los humanos nos despertemos, que nos demos cuenta de la forma en que estamos siendo manipulados, de la forma en que nos hemos desconectado de la vida, de lo natural, del amor, y que realmente volver a la naturaleza es la forma más hermosa, más pura en la que podemos recuperar nuestra esencia sagrada. Yo siento que toda la humanidad tiene que ya entrar en otra forma, ¿no? En apreciar la vida, en terminar la guerra, en encontrar su paz. Y pues esta es una muy buena forma, la de volver a vivir cerca a la vida, a la naturaleza, al agua. Y pues son formas en que es un llamado, ¿no? Y cuando cada uno lo sienta, hágalo, no lo dude. Siempre le va a ir bien, vale la pena. Eto ga, to je bila Ana Marija, vlasnica ovog imanja. Hvala lipa, muchísimas gracias. Gracias a ti. A dragi moji, znate li vi šta meni ovo znači? Pa meni ovo znači sve. Ovo meni znači sve. Znači, pa gledaj ovo. Gledaj ovo, di sad nalazim se. To je meni sve. Ništa mi više ne triba. Kako ja to mogu dokazati ljudima? Pogledaj ovo. Znači ja imam tu malu kolibicu koja nema ni struje ni vode. U šumi, u džungli, okružen sam džunglom. O tome ja pričam. Nema bolje stvari na svijetu. Nema. Ne postoji. Jednostavno ne postoji. Još da je tu more negdje, ajde, i da je ulazi neka rika u more, to je top. Top. Ne treba mi ni hotel, ne treba mi ništa od toga. To je Vedran Bađun. Bez obzira koliko ima jednog dana, ostaću skroman. Skroman ću ostati. Jer ovo je sve. Ja želim zaštititi zemlju.
To je moja životna filozofija. Znači, zaštititi šumu. Ako da nima mogućnosti kupiti jednu parcelu, zaštititi je, da niko ne može doći pa mi sić stabla, onečistiti riku. To ja želim. To je moj naum. Evo ovaj krov ovdje na nastrešnici propušta. Moram maknuti majicu, će mi smući majicu. A ovdje se slabo suši sve. Evo. Vidite. I sad. Okret. Vidite šta Ana Marija ima. I sad ona ima 3-4 ovakve kućice i to je to. Znaš, reće ljudi oni, o, to je smeće. To je, znaš ono, kako ljudi vole omalovažavati. Ali ovo je, brate, mili lipota, ne treba ti ništa više da gledati ovo. Pogledaj, molim te, pogled. Pogled. Ti si u šumi, ti si u srcu šume. Pogledaj ti to. Di god pogledaš zelenu, vlažno, kišovito. A meni ne treba ništa bolje od toga. Ja volim svoju Dalmaciju. Ne mogu ja reći da, ja obožavam Dalmaciju. I volim klimu dalmatinsku, i volim sve. Volim suva lita, volim to sve. Ali ovo mi je, brate, top. Ovo mi je draže od Dalmacije. Ja to moram priznat, ljudi moji, nemojte se sad vriđati i govoriti, ja nju obožavam. Ali ovo mi je top. Od ovoga, nema bolje. Evo, šupa, doslovno šup, nema plafona, odmah je krov gori. Ne treba, klima je takva da dozvoljava. Pogledajte velike ponistre i gdje god pogledaš vidi ovo. Evo. Gledaj. I ta kiša, taj zvuk kiše i doli ispod rika kako šumi. Pa to je, brate mili, isjeljenje svega. Eto ga ljudi. Neću vas više daviti sa svojim oduševljenjem ovim mistom. Samo ću reći jednu stvar. Ako želiš dovoljno, potrudi se. Ako mogu ja, možeš i ti. Vedem Bađman Adventures. Evo zadnji pogled na kućicu iz snova. Hotel 1000 zvjezdica. Idemo dalje. Una traducción de lo que tú estás hablando, amor, lo que tú hables en croata, es como decir, ¿qué hubo pues? Ali. Las gallinas lo están comiendo. Ah, sí, ella le gusta. Y son barrios gigantes, mira, allá hay otro poco. Y es como en esta época que llueve mucho, ellas vienen aquí. Abajo de... Sí, a buscar su protección. Y yo las dejo. Claro. Mira tan lindo. Pero no soy venenosos, ¿no? Sí, ellas un poquito. Poquito. Pero pues no te atacan, ¿no? Ya están ahí en Tranquilo, su sí. Ovo su vam pauci veličine, recimo, veličine šake. Ono, ovako, pola šake, recimo. I masu ih, ono. Y los colores, y los punticos. Yo tengo toda una... Que hay varios de arañas. Varios de... Dobro jutro, 6:50 je. Ona je danas zadnji dan u planini. Čeka nas par sati hodanja, možda 2-3 ure hodanja do sela. I onda idemo do jednoga kogi šamana. Čokoladita će napraviti jedan ritual sa kogi šamanom i onda pićimo, ne znam di ćemo onda, nemam pojma, ali ide, avantura se nastavi.